Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sviju vas najsrdačnije selamim. Ja ću danas pokušati da u kratkim crtama budem što reprezentativniji i na što bolji način reprezentiram humanitarnu organizaciju Hasene. Nastojat ću da budem normalno realan, mada će ono što budem govorio, o čemu budem govorio, vama možda djelovati i realno. Prvo, poziciju Hasene kao humanitarne organizacije. Naša krovna organizacija o kojoj su govorili moji prethodnici, gospodin predsjednik iz Njemačke UNAL i gospodin Edin Salković, nalazi se u Kelnu, to je naš centar. I kao što rekoh, krovna organizacija je IGMG, značenje ste malo prije čuli. Resor za bavljenje humanitarnim pitanjima također se nalazi u ovoj zgradi i to je naš centar, centar Hasene za čitav svijet. Kao što ste malo prije vidjeli, Hasene, pod ovim nazivom, dakle Hasene, egzistira od 1. oktobra 2010. godine. No, međutim, to ne znači da su humanitarna djelovanja i aktivnosti sprovođenje nakon 2010. godine. Tragovi humanitarnih djelovanja IGMG-a datiraju ranih 80. godina. Međutim, zbog tadašnjeg stanja svijeta i viznih režima, znate, nije moglo da se otvori prema svijetu. Iako je to bilo sramežljivo još u to vrijeme, se radilo na područjima gdje žive muslimani koji su bili ugroženi, oskudni, potrebiti. Ovdje, kao što vidite, Generalmerkez Bölge Schube, to je naša hijerarhija, organizacija, generalni centar, rekao smo malo prije gdje se nalazi. Bölge, to je oblast, i Schube je predstavništvo. Kao što vidite, 36 oblasti je danas prisutno u svijetu. Jedna od tih oblasti smo i mi, oblast za humanitarna pitanja, i djelujemo na teritoriju Balkana, 12 država. Malo kasnije ćete vidjeti koja je to geografska površina. A ovo govori o snazi. 625 posmatrača je prošle godine, u toku jedne godine, upućeno na različite svjetske destinacije. 625. Malo kasnije ćemo igrati tih brojki, vidjet ćete o kojoj masi se radi. Ovo su naši slogani. Mazlum ve madulali le el ele i Avrupadan dünyaya uzanan şefkat eli. Naše djelatnosti. Projekat jetima, trenutno 7100 jetima u 18 država svijeta. Mi nismo samo internacionalna organizacija, mi smo interkontinentalna humanitarna organizacija, kao što je i IGMG, naša krovna organizacija. Jetimi u Bosni i Hercegovini do ovog momenta stipendiramo 170 jetima, a do kraja godine stvorili smo preduslove za 220. Osim Bosne i Hercegovine, na teritoriji Balkana stipendiramo još jetime u Albaniji. Normalno, sa tim nećemo se zadovoljiti, proširit ćemo na teritoriju Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Koji su prožeci 2125, ovdje se kaže, šta je to? Vi znate da 15% stanovništva svjetske populacije oskudeva u hemijskoj ispravnoj, biološki ispravnoj pitkoj vodi. Ovo upravo to znači. 2125 česama, dakle izvora, je napravljeno u zemljama
Afrike. 2125 česama, to nije mala vrijednost. Imajući u vidu da to nije Bosna i Hercegovina ili područje Balkana, zakopate na 5 metara i dobijete vodu. Dubina se kreće od 20 do 90 metara. I zato treba izdvojiti velika sredstva. 2015. godine 161.650 kurbana u svijetu. Ovaj broj da malo pojasnimo, to je 161.650 hiseta. Jedno hisse zadovoljava potrebe jedno hisse zadovoljava potrebe od 5 do 7 porodica, zavisno od broja članova, u toku mjesec dana. Kada taj broj pomnožite sa 7, dobijete 1.200.000 porodica. A kada pomnožite sa 5 kao prosječni broj članova, dobijete preko 6 miliona ljudi. Zar to nije 2 Bosne? Ovo govori o snazi organizacije IGMG i resora humanitarne organizacije Hasene. Ove godine ovdje je naznačen cilj, jer mi ciljeve postavljamo svake godine za sljedeću godinu 10 do 15% uvećanja i do sada nismo mašili nijednu. Ovo nam je cilj 60.000 paketa, prehrambenih paketa koji će obezbediti iftare tokom čitavog Ramazana za porodice. U Bosni i Hercegovini ovaj dio je negdje oko 1.500. Na Balkanu prošle godine je bio 6.000 paketa. Kad govorim Balkan, ja mogu slobodno reći, dakle, kompletna Bosna i Hercegovina, nema mjesta gdje nas nema. Crna Gora, Sandžak, Preševska dolina, Beograd, Novi Sad, dakle, možda će vam začuđujuće izgledati, ali tamo žive muslimani. Zatim Makedonija, Albanija, Bugarska, Rumunija, Grčka i prošle godine isto uključena u ovaj projekat Hrvatska. Ađil Jardamlar, to se odnosi na izvanredne situacije, izazvane prirodnim nepogodama i društvenim poremećajima kao što su ratovi. Mi smo u Bosni i Hercegovini za vrijeme poplava obišli doline rijeke Bosne, dakle ona rijeka koja je najviše poplavila, Drine i Save. I u toj akciji stigli smo još na vrijeme kada se voda još nije bila povukla, zajedno sa svojim partnerima na terenu, dakle ljudima koji žive tamo, koji su nas izvještavali o svojim potrebama. Dakle, sve ono što im je potrebno bilo u tom momentu. Prehrana, to je normalno bilo potrebno. Osim toga, različite predmeti kao što su lopate, kolica, pumpe za izvlačenje vode, walkie-talkie uređaji, jer su u tom momentu bili prekinute komunikacije između pojedinih mjesta. I to smo uspjeli da, lijekovi, da ne pričamo o tome, dakle lijekovi svih vrsta. Dakle, u tom momentu smo uspjeli sve to da ponesemo i da uručimo sami, zajedno sa volonterima našim. Malo prije je gospodin predsjednik omladinski govorio o tim mogućnostima volontiranja u humanitarnoj organizaciji Hasene. Ja bih, obzirom da se malo prije pojavio taj broj 625, govorio o mogućnostima koji nam pruža ovaj projekat volontiranja. 625 ljudi poslati širom svijeta nije lako. Prošle godine mi smo po prvi put kao predstavnika naše regije, oblasti, poslali Zuhdiju Duzarovića, našeg brata,
u Tursku. On je po prvi put išao u Tursku, po prvi put se vozio avionom, po prvi put se vozio podzemnim i podvodnim vozom. Dakle, volontiranje unutar Hasene donosi različite mogućnosti. Ove godine, ako Bog da, naš brat i kolega Adem Kasa će, ako Bog da, ići u Etiopiju. Toliko vam govorim o bitnosti, važnosti da budete zajedno s nama na volonterskim radovima. Prvo počnemo u Bosni i Hercegovini, a onda ćemo izlaziti iz okvira Bosne i Hercegovine. Hayatı kolaylaştırıcı projeler. Ovo kad bukvalno prevedemo, to su dobra koja olakšavaju život, a ja bi to preveo kao trajna dobra koja ostaju na zemlji. Ovo je snimak jedne česme iz... Evo, vidite šta još radimo u svijetu. Katarakt ameliyatları. Operacija katarakta, 10.000 izvršeno. U Africi najbezazlenije bolesti mogu biti smrtonosne. A mnogi ljudi su obeštećeni sa vidom. Ovo je najbezazlenija operacija katarakta, ali zbog nemogućnosti da se izvede, mnogi ljudi ne vide. 10.000 itekako je veliki broj. Ovo 53 bina kurutuđu, to su takozvani vlagoskupljači poslije djelovanja poplava. I ove 53 mašine se upravo nalaze kod nas, jer smo i mi koristili u toku poplava. Nakon povlačenja vode, vrlo je teško isušiti vlagu. I ona su na terenu bila negdje oko 4 mjeseca. Niz dolinu Bosne, Save i Drine. Dakle, omogućili smo da ljudi mogu da žive u svojim stanovima. 20.500 čanta prožaci, to je školski pribor za djecu. U tom školskom priboru nalaze se normalno školske torbe, razna pomagala, sveske, olovke različite i tako dalje. Taj program smo realizirali u Bosni i Hercegovini, negdje preko 1100 takvih kompleta smo podijelili unutar Bosne i Hercegovine. Žena ženi je projekat koji je realiziran poslije pojave rata u Siriji. Zatim Lambaka Banjasi 5.000, to znači osvjetljivanje domova koji nemaju još uvijek električnu struju, jer postoje i takvi dijelovi u svijetu. Dakle, vidite da u Haseni, dakle, dijapazon djelovanja se iz godine u godinu širi i proteze, dakle, 1000 proteza za invalide različitih kategorija. Normalno, to je najviše u područjima gdje su ratna dejstva. Evo ovo u svijetu što je realizirano. 3 džamije su napravljene, vidite gdje, Sierra Leone, Gana, Burkina Faso, jedan mektep za vjersku pouku, jedna jetimhana u Tanzaniji, dakle to su objekti sve, jetimhana su dakle smještaj za djecu bez jednog ili oba roditelja. Jedna škola u Burkina Faso u Somaliji. Kad smo kod škola, u Bosni i Hercegovini smo realizirali 2 projekta obnove škole. Jedna se nalazi u Bužimu. To je najstarija škola gdje se prvi put počelo izvoditi savremeno obrazovanje poslije Austro-Ugarske. U toj školi smo izmijenili krov u potpunosti jer je prokišnjavao. Zatim smo uveli centralno grijanje
i uljepšali školu. Zajedno, vidjet ćete kasnije na fotografijama, zajedno sa volonterkama iz Holandije, oblasti Južne Holandije. Zatim smo u Vukosavlju također obnovili jednu školu, Vukosavlje, Modrički Lug, ne znam da li znate, to je jedina općina u Bosni i Hercegovini, u RS-u, gdje je načelnik Bošnjak izabran demokratskim putem. Dakle, nije slučajno, ništa se slučajno ne dešava, niti slučajno išta radimo. U toj školi smo izmijenili dotrajalu stolariju, prozore i vrata. Zatim smo je isto uljepšali i svoj djeci škole poklonili komplet, znači školske komplete. Ove godine opet u Bužimu, nešto je bereketan Bužim, radimo ponovo jednu školu gdje ćemo izmijeniti stolariju, uljepšati školu, ne samo njenu unutrinu, već i okolinu. I po prvi put, odmah nakon toga, prelazimo na obnovi jedne minare u Livnu. Mustafa Lala Paša džamije, jedna od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini, a najstarija u Hercegovini. Isti dan, dakle, zatvorit ćemo radove škole i te munare. Već radovi traju, vidjet ćete sada iz priloženih fotografija. Aševi, odnosno Narodna kujnja, iznad koje se mi sada nalazimo, u podrumskom dijelu ove zgrade, nalazi se Narodna kujnja koja dnevno isporučuje 220 obroka za one kojima je takav obrok preko potreban, a otvorena je sa prvim danom Ramazana 2014. godine i od tada nikada nije prestajala niti jednog dana bez obezbeđenog obroka. Ove godine, kao što je tamo naznačeno, EIT Merkezi, odnosno obrazovni centar, radit će se u Turskoj ispred Hasene. Mobilna klinika u Tanzaniji također, dakle, spremna. A mobilna pekara koja djeluje od same pojave vala izbjeglica iz ratom zahvaćene Sirije i Iraka i dnevno vidjet ćete, odnosno 400 hljebova friški, dakle, obezbeđuje za onako ugrožene izbjeglice u Šan Urfa, tako se zove mjesto gdje djeluje ili gdje se nalazi ova mobilna pekara. I škola u Bangladešu, također realiziran projekat. Ovo govori o jednoj školi koja je otvorena u Somaliju. To je pomorska škola za lov i ribolov. Vidjet ćete kasnije na kapacitet 400 učenika i tako dalje. Ovo su slike iz Bužima, gdje naše volonterke zajedno sa djecom jetima hem druže se, hem rade na objektu koji vidite iza leđa. To je unutarnje uređenje. Kao što vidite, ovaj stari način zagrijavanja zamijenili smo savremenim načinom zagrijavanja, centralnim grijanjem. I uljepšali školu, tako da su novine dugo vremena pisale o bajci koje su volonterke, 40 volonterki napravili iz Holandije unutar škole. Ovo je u Vukosavlju sa načelnikom općine, dakle ispred škole koju smo renovirali unutra i vidite sami stolarija zamijenjena. Ova je to džamija, minare koje je malo nakrivljeno i tokom prošlog rata oštećeno, a oštećeno i u toku Drugog svjetskog rata.
To su radili. Ovo je slike, fotografije sa područja poplavljenog. Ovo je jedna srušena kuća na obali rijeke Bosne. Ovo je, o izbjeglicama vam ništa nisam rekao, veliku kampanju smo sproveli tokom ljetnih, toplih dana na putu izbjeglica, na putu očajnika, kako ga nazivaju, od Tabanovca, Makedonija, izbjeglički kamp, preko Preševa, Beograda, Šida do Slavonskog Broda. Dakle, vodili smo računa o svemu. Normalno, imamo svoje partnere koji nam dostavljaju informacije. Vodili smo računa o bebama koje su tek rođene, pa o bebama do godinu dana, o djeci, dakle o svim njihovim potrebama, od najhranljivije, dakle hrane, od odjeće, obuće, dakle sve smo uzimali u obzir na tom putu. To je škola u Somaliji. Ovo je pomorska škola za lov i ribolov. Ovo je naše predstavništvo na Balkanu. Ovo govori o našoj narodnoj kuhinji. 500 obroka je njen kapacitet. Dnevni topli obrok, gdje se nalazi. Ovo je ta pokretna pekara u Turskoj. U jednom satu 400 hljebova. 10.000 dnevno. Sve je namijenjeno, dakle, izbjeglicama iz Sirije. To su, dakle, objekti koje je Hasene napravila. Ovo su samo korespondentni brojevi sa organizacijama koje djeluju na ovim prostorima. Kao što vidite, ovo su brojke koje su daleko od naših brojki. Ovdje su izneseni brojevi kurbana, dakle hiseta kurbana. Daleko ispod našeg broja, dakle. Turske organizacije. Jest. Dakle, ovo su sve turske organizacije. Ovo açıklamada znači da nisu objavile svoje brojeve. Ovo je područje geografska površina na koju mi djelujemo kao Hasene i kao IGMG, odnosno Mili Görüş. Ogromno. Mi smo sami ovdje kao, vidite, mi smo jedna oblast, ali već smo internacionalni. Vidite koliko je to država. I jedna smo specifična oblast u odnosu na ostale koje djeluju, recimo Južna Njemačka, Sjeverna Njemačka, Srednja Njemačka i tako dalje. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste bili s nama i nadamo se da ćete biti uvijek sa nama. Hvala vam.